Henin kasngi ka sipaw tari Urisau arhajar arpulai. Kisipai ka Israel Defense Force IDF kilakot kerpang ikinaglum kubor kibana keleng kiri haka pertai. Bansaki ya gajingja basarkai hadu kata-kata kabelaja ka snongret ka kefar aza ka snong kabadan hakaput bat ka Palestine haka ba kileno Hamas kibamdan su ya kamen simbreu Henry kibalalong kum kimrat klau kibadan da kamen sim ksoj haka ba ki Hamas kilapnya ben ki saupagut ki khulung bat ki knaret kibam tip ya ki baro daitang habatangan seliang batpang kini ki runar basarkai kilap penyap da kaba kisiat nakli donru kibaot na rendang bersakiwe kiwe ki kampanya ben kiba itrim hadu kata-kata ong ka kubor naka I24 News. Ite ki erang ki badan da ki suloi ki granat ki white tukri bat kilap penyap dusman ki rang ba breu ki kentai berwat ki kenarit ru da kiba kelali kenra napang ki jingkesem haka step song ka sajan ke baladep. Susu layatu baki dan hadu sau pangut ki kelung bat ki kena ki belasyak penyap dusman bat kentup ru ya ki badan hapok ki jingkesem ha ki kamrat ya jengki ki belasu penyap baik klem jinggis nei. Menteri ka Sarkar Israel Unir Barkat habakren haka Sky News ulaong ngidang syutip baki dan sau pangut ki kelung kena ki belasyak thang bat syak krai kli. Badan ru na kite ki belasyak siat diap na ka kli. Uang susu baru gitu kileno kijaka rekam jongki bat gitu ki badan benta bat ki Hamas kinsya penjat tiau ngin lai penyap lut ye kileno baru bat ki rupai ba kidai ban phat krat kerki no man lai na ka jingbitar kari Israel. Uwei uhe sipai jong kari Israel ubla donlang hagan ga jaka ulaong kamdei katma kamdei kamadan tma PUI ye ki khulung ki kimi ki pa hagi kamrathia jongki ki kamra yada bat kumno kini kileno kila penyap ye ki kadai ka jing penyap ka basarkai ba hadu kata-kata. Menteri rangba kari Israel Benjamin Netanyahu ula bitar tenge ki jingle ka Hamas ula panyesrim ru ya kan ka sengleno kum kileno ISIS. Kajingyap kibreu ha Israel menta kala kiubiang syaka khat ars pa angut tam khambun kidei na kiriu paiba kentup khasangut kibadai kinong Amerika bat palan hajar news pa angut tam kiba mensau bat kendai pa angut kiblayap ha Gaza kumbasis pa san pongut pat kiba kentup ru ikinong Amerika kidang don hakikti jong kileno Hamas kibala berngam ru man penyap no yaki kijing kain halor kijing yap kijing mensau kibreu omla man batai tikna namar kikiu man laki minit ki kenta namar ka jingele ru ha pedeng ka Israel bat kileno Hamas kadang yai peteng hadu menta ong ru ka kubor ka bakat kum na ka New York Post.